adɔfonom muni aba ekwesi kapa na nanso menemu edi ehia ewo too much GH so Ghana wahala dwumadie na ebre asose yede ebesum abusiafo ene de wona aba fontentan so social media ne de keka wan na ye chese yenua ba ana yem papa Dr. Kwaku Otin oye Angel Group of Company Limited penyipa woda anom one ne fourth wife Akua GMB Sale Amakwa womo nsensema na edi atene ene ye na di free Angel TV ayafa Stacy amwaten ede awo na chese no ho nsensem na abusuafo keka na ene de abaya bi wono de wafa assembly as a world cup wafa chese wosre Akua twe ebo Stacy abaso no ne ho ensem na chese ye de eba batu edwa abusuafo mayembonra ensem no emu Ghana for say the munim no Afia Schwarzenegger wono ni nipa wodi kan eba bonten the allegations ebetu edwama chese ma Ghana for ne bloggers obi ani di Dr. Kwaku Otin wone ne yire Akua GMB womo aware achi nyensam ade betu edwa ne say abranti abaya no have 3 times ne 4 times say wa bonten ne ho nkro ne ba enti no Dr. Kwaku Otin epese woja ne yire na masumbo nyina abam ne ho nkro ne ba ama ye kasa abaya no ombodua ensusu wantimi ambo sanse we nyina bebeto dwa ema ono krampo no nipa wo bebo ne din wo hono mo mema chese one Akua da no ema no ho ekokokyere no eno enkokoda enchen no bebeto edwa ebiem achese yenua ben nanse ya Angel TV ni abrantie bi omo sports presenter wokoware ye abaya Akua ekopie wedding na se achese ne ka wa ehye na indicate se wo ye oba warefo no na eno so no ayira de afri ni se afri toyo se ni refi ni se wo de be show ni nyina ebebeto gya na chese amagana fo nyina yese nti aware na jai anase sen na enumwa ena nsem bi foforo so ebebo mu se ye AJ Pounds abaya ya onua TV akonkonsa headquarters wono adibebegu akwan mu no ono so ebeba yesem wokokoje tisalese wokokoje 100 million ewo Dr. Kwaku Otin wono ma na just odi egu Akua anim ase eno esusu bebeda ho no ebi no mo se ene na chese papa or like one trust na ire den ensem bebre na nenum na chese latest one kra ene se Akua GMB yi na di de afri na se yi na ni position a ye de ama di bra wo Angel TV no as a manager no yi de free no so ayaje sa position no de ama ne godmother Stacy amwaten abaya na wo ye restoration okwa ne no watena se no aka abrabom nsem de ma wani gye de like nyoma wafamu abrabom ne no ma ho nkone ba no o si nkonya etwetwe enkomo de fa wo no mom ena wakwa di position a ono ankasa ne god daughter Akua GMB yi ni free one position a ye de ema no chese eno na chese Afia Schwarzenegger ya penya wa bose wolala chese de nense ka de nense pe ena nensa aka eno na chese odi etu eja sehwe nipa de sa woto ebo anasa woto bo ebo edan a esan ba wa so bound back to you eba wa nkasa wo so se wono no so tre Akua ensama ni koko hu Dr. Kwaku Otin na ya ware no na enu wo hwe ye ma ye yi na die ene or the godmother na agi ne position no sa na etie de wudi be ye wo yonko no kan hu se enu a na ye de ebe yo na abusuafo mo ma ye nkonkoti abaya ne nsem odi tudwa na bam me wo surprise bi esa e de mamu biem Congratulations, congratulations. And I'm the mommy, Mrs. Stacy Amwatin. Stacy, on the general manager of Angel TV and Angel Broadcasting Limited. I'm Stacy Amwatin. Stacy, I dear godmother, and the general manager. Now, my sister to a phone now. I can't say Vina. Na Akua bi na Stacy Angel TV na Stacy mini onya
wonderful yesterday. Sister, say I'm forming coming for that man can and someone sat. I'm for a gomakuti and Jago. See, and Jago will be here. And tomorrow when I'm touch right now, as soon as this Stacy, I create dinner, and this Stacy call Ayana. Abusuafo wei ene eye ne nsem a wodi egu apono so na chese ade na ekoso no eye no ano no na surprise na me eka no eye wei bebeto odwa chese Ghana fo nyina ehunu se eye nipa wakwakwaje eye that position no ade akantan so no eye Stacy a wasan so ye akua GMB godmother no na chese eye Ghana fo nyina ya ebinumo ne se abaya no wanya de wanya de pa se wetimi akwakwaje eye onu ankasa ne yonko anasem obi a wohu ne se as a godmother otimi etwitwa ne nantin e wo sa kwan bi eso na ne ye hwe ni mu ase eye abaya no ankobeba ba abeka bibi nanso na dei wabie na no na nsem odi etu dwan de abusuafo esewani ensese ye ka ede kire wo hwe because me bie ma no se me ka waso nyina besi wunjindi se eye sabaya no ene den sam ensem we atu dwa nanso so waka enti waka nkwa de wo se ye de atu edwa na ne nsem ene se wono de bibia beba wakwam no wo se ograbe ade biba wakwam a na waje ne ntentem endwen hu mienu miense bi ebia minia bi madamfo bi nyesa nkrofo be ka se wo yesa as nipa kwampo no nko wani mu abrabom yesa da ne da na wote faakon so wote wade so all those so your restoration or inspire nkrofo for that side na so no nkire se opportunity bi ba wonye de wonje enkantan so enti no wo se wo de aniadin because also ahimem kra yese de aniadin na ekọ enti onu susu bibia ni anasa ade bia bema wo susu watimi akoso ewo abrabom a ewo se wo de aniadin na eye na nsem a wo de atu edwa no eniem. The question isn't who is going to let you. It should rather be who is going to stop you. Do not tame the wolf inside you just because you have met someone who doesn't have the courage to handle you. Remain unstoppable. Restoration is here. Abusia Stacy, I'm watching somebody etu ejano. Now, wolf ben na waka ho asemi. Hey, anya se Bible ne kan yampo. So mo nam nyanten nwoma mu na ebeba na so mu pa de wo mu ye pataku na cheso ono no wo hu se ono a okuta pataku su ne ban e wo mu ntisi abase pa de a ene e wo se wo maga na fo hu no se de mu hu no esi efa se de mu man mu like enyo ma ekwa na se de mu hu no esi fa no enye sa na tie mu hu ne se wo no de wo ye okay wo in sheep clothing enti ne hu ni asema na se de o mama hu no se wo no wo eye wolf character ewonimu a ewo se wo man epie not because of them wo bi entimi handle bibi ntino na wo kan na ade ahye bi emre so se ewo se wunya bibi na ewo se wuji bibu grab bibi na waje ne ntem waye ne ntem na nu atimi aboa entiwei ene eye reply ba na Ghana for njindi se ye Stacy na age eye manager ejuma no aye no waba bonten ababe defend na wama Ghana for nyina ehunu se ampa wonu a na age Angel TV manager no waje akenten so na ebiem nso so no eni kwan se wo hwe se because of obinti wo ma wo nso so wo nhira na wayi ebebo odinsem wei atu edwa na Ghana for binom nso so eche wo madwen ede efa na mman kenkan adwenkyere ni bi mienu miensa bi na chese yemfa enkokogu yenua Godwin eda wode eba wo say my dear, if you say that then I'm really disappointed in you. How can you do this to your goddaughter? It's really unfair. It's really unfair. You are a woman, and as a matter of fact you are also having a husband and a kid. So if this was done to you, would you be okay? Don't do that just because of money or because of a position that you dreamed of having before. And now it is in, but just because there is a consideration, but you didn't think of that. Or no so idea and no say there be. What mama do when ya papa Stacy
said there one who faced tears, said there were your new money a year and cow dear, and called to son and was sorry, and call bit me a crampas ada. Now so a year what drink shall would dear to your confirm me a year allegations I damn one woman say ah there be. One ya de at least in cardia drink, so so your ban. Wo kunu, oh ma, into one and kid di wa and think about your day. One I decide the way you are empty. Anka wadan for na na so yon kunu betimi ene no akasa biem ana se nko ofra wo mpa wo ka betimi afinu to the sense nipa no hu as a godmother enti sade ne de wo ye no de wanya ade e wo ho kra wo no so ade eno jamfi ade a wode e ba ye ose my dear, that is all. You don't have to listen to what people will say. Do what will make you happy. Do what will give you money, because you ignoring that big offer. They are not those people who are going to say it wouldn't be the same person that will give you money to put food on your table. No so edo de eba say abaye ya dia wakoma beto ye mo ya dia wa hu ni say ebe ye okay dia ma, because one mo be ka cho say o de oye ye say emprempren wo hu chirew na wo pe bibia di wo pe sika dia ye nya de so bi be ma wo sika seje kokoye aduane fasi wo ye wo pono so na no kunu no wo mani enti ade de sika be bra wo de endwen hu mienu enhwe ehawa ebe be bra wo bi je de ebe ma wankasa wakoma atọ wo ye na nipa de otimi se oye be ma no kasa, because oye oba pam konkasa ensem no ye nua ye Nicholas enso ede a wo de etu edwa osem is all just a simple statement. It takes the wise to understand this. Ono so edie and was we die ye comment abaya na make ye to ne say wanya ye manager no an nkrofo bone so bo said ye ne nye no ye adan ne dia wotimi de buy ne confirmation of the babonte ne no anu no no e kire say wonim de na we enyansafo e ne bete asiem ye nua bi so ede de buy ne di enkan wo se ekua. Now you see what friends has cost you. Next time when you get into any marriage, you will be watchful of the people you take as friends and the people you take as godmothers, because not all those who laugh with you likes you. One also so edia wodi etu a generation say abaya no next time so wo kwa awade fufuro biemu a obema na ni ada ho no wo hu say nya wo mo sere kire no no na wo mo edo no Bible crampo say enya wo mo simi say awrade ne be ko so ahemem na de o sere kire wo ena che say no crampo no etimi ma wo hu no say nipa na ni kwansa wo ye de wo trust obi anasa wo ye enamfosem ewo abrabom abusuafo aha ena de dwumadie no ebesie na wo fie sen ena wo dwen efa eye reply ana confirmation abayan babonte be confirm ye say ayampam say wo no ena ye the new manager ewo Angel TV no wo hu ne sen eye ne kwanso no ana say enye ne kwanso for waje nche no ebra ewo too much GH comment section ebiemu nso share from Obusianfo all the social media platforms. Now follow your Instagram page at @tumagh_. Na me a bell no so said be upload the video bia what me any notification. Aha, any digital media any ekria sikapa makram.